በጣም እጅግ አመሰግናችኋለሁ። እኔ ደስታዬን አልቻልኩኝም። akkam nagaa jirtuumi galanni waaqa haa ga'u guyyaa adda argineerraa galata waaqaa akkuma tanaan dura obboleeyyan akkam fayyaane galanni waaqaaf haa ta'u taangalee kanaan dura isin afoo fidee ture gitaarii kana narra ofiitii hojjetee qopheesseeru gitaarii kana laallee miidiyaa irra baafnee ture gitaarii kana irra baasee gitaarii akkuma duraan guyyaa duraa laaltanii turtan harka ofiitii hojjetee bareechise akkanatti kanan taphatee wannan yaarani baay'ee namatti tola gitaarii bareedaa muyaa ofiitiin waan akkana hojjechuun guddisee nama gammachiisa taaddaleen guyyaa addaammoo kunoo kan hojjetee inni kana jedheetiin jedhee kana as kenneeti kan as kennee kunoo kan addalee kana achi irra gitaarii kana binnee fi kunoo ከትንሿ ጊታር ወደ ትልቁ ጊታር ተቀይሯል። እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በጣም ደስ ብሎናል። በጣም ደስ በላችሁ። ይሄንንም ጊታር ደግሞ ያበረከቱትን ወንድሞቼና እህቶቼ ዶክተር ቲቤሶ ቡሊ እግዚአብሔር ይባርክልን። ይሄንን ጊታር 10,000 ብር በማስጣት ተገዝቶ ይሰጥ ብሎኛል። በሁለተኛ ደግሞ አስቴር ደስታ እግዚአብሔር ይባርክሽ እሷም 9600 ብር ሰጥተናለች። ጀምሬ ሲያስብ ሲያቅድ ነበረ አቅሜ ስላልቻለ እግዚአብሔር በፈቀደው ቀን ወንድሜ አራርሶና ወንድሜ ዶክተር ቲቤሶ ቡሊ እና እህት አስቴር ጭምር ይሄንን ስላበረከታችሁልኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። ደስታዬ በጣም ትልቅ ነው። አሁንም እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ ፊታችሁን እግዚአብሔር ይቅድምላችሁ። Wajaju goftan